3, 2, 1, action! Lemuna. Cie, jangan sirik ya, jomblo minggir. Dukung channel kami, jangan lupa subscribe ya, tonton sampai habis ya. Kok lari amatnya? Panjang futsal lain lah. Halo, Lanit. Futsal yuk, Kori jam 9. Futsal, oke siap. Aduh, gila kudu nyamper budak heula nih mah. Campuran budak heula aing lah. Ih, kotok aing ndoban-ndoban poe. Ndongna eueuh hiji. Aya hiji, eueuh hiji. Pasti pagoyan ojos ieu. Oke, sia keur naon? Kana ndong aing tuh, sapoe aya sapoe eueuh. Bener sia. Oh, aing mah. Sia bisa main futsal teu? Bisa lah. Ah, nu bener, biasana ge ngejo sia. Oh, aing mah bisa. Ayo ke saya samper budak. Ayo. Pusing yang boga baturan kos nakim, bagi MKW mah ngomong gak nyambung bae. Mah pusing aing. Woi man, naon sih dia? Aing kejadianna keur naon? Keur diuk. Futsal yuk. Atuh sia futsal masa make samping? Aing nanya, siap futsal bisa lompat tuh? Atuh bisa aing mah. Awak segede gajah gitu. Terus saya minum malah ya, gerang minum malah. Siap beak masuk yuk. Atuh lah beak. Ih, salut. 10 ge beak we mah. Salut tuh lah. Shoot trompet itu. Gua sih teh demo. Kalau aing mah teh dia mau gaji menang 5 aing kopi ada saya ngopi mah. Sorry anak sultan enggak ngopi. Balagu amat sia. Ojos jangan kotok aing di palingannya, sapoe awas, sapoe aya. Kanyahoan dia maling endok ku iki. Aing teu maling, ngaku be dia. Ento, ngaku. Ento, ngaku. Ento aing teu maling. Lah ngaku be. Dah, dia bisa main futsal tak? Teu bisa kunaon? Terus saya main. Ayo nih yang baru dakelan. Ayo. Ayo. Woi, karena selamat sih biasa main bola, ini tuh main bola. Gara-gara lockdown ieu bae. Woi, main futsal ayo. Ayo, berangkat. Boleh main futsal. Ayo, ayo. Nyekel corona. Aing amuhin. Aing Ipang. Anu masak es. Semanggi. Niman tuh. Man. Nah, aing tamangnya susu. Susu. An ganteng ki make susu palsu. Susu di mana? Aduh, nasi padang. Nasi padang tah, eta karek yang aing nasi padang. Aduh. Aduh, pal. Geus kasal musim poin diberikan kado 2, Syekh hiji, Naila hiji. Ngomong dongnya nama. Ih, kanang kacang pedak, can musim lah. Ampunkeun peuing lah. Woi, kebeneran sih datang. Tuh, Pang. Sanit mah bager melikeun aing nasi padang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aman kan sa amayawa. Emang aing tadi ngomong naon? Oh, iya. Ayo main futsal. Ka pasar It isu kene it. Maka ka pasar. Ih, aing mah sesegen kacapi 2 kilo poing. Ayo geus ayo lah. Tinggalkeun bae. tinggalkeun parapeun ka buaya. Aman. Woi, tungguan aing tuh ngilu di. Buat aman. Nih, sih kamerana. Deka futsal, deki lumal. Ayo atuh. Ayo. Sip. Ayo jadi tok. Ayo jadi tuh dulu masuk aing di tukang. Jauh lo, Pak. Saya berangkat lah. Ayo, kamera ya, kadi tok. Kayak itu. Ya, terus.
Naon anu gedean? Itu kakak Bibi ini kan. Andi. Mana, Wan? Oh, ngomong apa? Ande.
Aduh.